Pemirsa Tios Aftur, pebuat BBM miwah LPG selami pemargin World Water Forum kaping dasa ring Bali taler ketar kenincap. Pebuat BBM ketar kenincap dasa kantos 15% saking konsumsi normal harian Bali. Raris ring gasolin katanya ne tigang talian KL, gasoil ulung atusan kiloliter araina. Manajer Kaumril NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi Wadarang, tios BBM pabuat LPG taler ketar kenincap 15% saking konsumsi normal harian Bali untuk ulung atusan metrik ton utawi satak talian tabung rahina. Saking penarka inucap paiketan saking Pertamina ngawohin stok 15 kantos kali dasa persen ring sajoning mastikayang kewentenan nyane. Selami pemargin WWF sani kemargiang warsani mangkin ring Bali taler kedadosang ayahan sanika utamayang oleh Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus. Ring Bali Pertamina Patraniaga pacang niagayang samian lembaga penyaluran nyane inggian satak sil SPBU reguler 106 Pertasop 4 SPBU nelayan, 3 SPBU kompak, miwa kali kena lembaga penyaluran SPBU satu harga. Punika taler ring LPG kasiagayang siongola stasiun pengisian dan pengangkutan buk LPG SPPBE, 113 agen LPG subsidi sal kali likur agen LPG non subsidi, sanes sayaga nagingin pabuat LPG kramone. Angga usaha restoran miwah perhotelan, sani ngayahin pabuat wisatawan miwah peserta delegasi WWF ring Bali, ring pemargin WWF inucap kepastikayang kelaksanayang makudang-kudang acara, sani muatang energi ring Bali. Punika mawinan Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus rajak melaksanayang monitoring sau build up stok BBM miwah LPG mangdani samian pabuat BBM wiadin LPG side kedagingin becik. Lianan punika Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Irto Ginting Mausang, embas dados kebanggaan majang Indonesia santukan kajudi dados tuan rumah World Water Forum kaping dasa. Pertamina Patraniaga mastikayang pabuat BBM ring sektor penerbangan miwah transportasi darat side kedagingin selami pemargin parum inucap. Citamaya Bali Pos nguningayang.